ole voin hi November ni som ni pakhat ani to a hei kadun kan mulai mek te khozolin thar village council member te an ni hei voin chu member kan kim khop me hei ramlama na an thoka chon fak me khani an sul nu te han ngai to thina hei da kum me a hen in than ani to zona telan tum to hlom si lo an ni hei tiang hen unan mang me khani voin hi a jan ri hnung chu ni lo a chhun chei hnung te pawh ni mai thei ni hei ti hian an kim lai ni angai om thon hle mai like comment share per u an tin I chu malo ma channel he like share chu ro khai hei chu YouTube da chi pon lo ting chu VC hangan village council hangan da ngamong he mo ti hian ta sa bang ya zo ka kan